Ngusuhuze kandi nongere nkuramutse nshuti wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi nk'uko bisanzwe ngushimire bamaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Uyu ni wa mwanya rero tukugezaho amakuru yihariye kugira ngo nawe akugereho neza nta gihunga. Uti amakuru yacu rero reka unyemerere tuyahere hano iwacu mu Rwanda, cyane cyane turaza kugaruka kuri aya makuru yatangajwe mu Rwanda, aho bavuga ko abaturarwanda barenga ibihumbi 36 bapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2024, havuka ibihumbi 417. Reka nguhe ikaze rero ntujye kure, njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi ugiye kukugezaho aya makuru. Nta gakondo nta nkomoko, nguhaye ikaze kwa MC Rubangukana Bigwi imfurasha. Amakuru yacu rero nkunda tuhere hano iwacu mu Rwanda, n'ubundi kuri iyi nkuru ivuga ku mibare y'abanyarwanda bapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2024 ndetse n'abavutse. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 abaturarwanda barenga ibihumbi 321 bapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2024 kubw'impamvu zitandukanye. Ni imibare ikubiye muri raporo NISR yashyizwe hanze izwi nka Rwanda Vista Statistic Report, igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 hapfuye abaturarwanda barenga ibihumbi 321 barimo ab'igitsina gabo 19,843 n'ab'igitsina gore bangana n'ibihumbi 16 bangana na 16,178. Iyi mibare kandi ishingira ku mfu zandikishijwe binyuze mu nzego zitandukanye za leta mu Rwanda. Intara y'Uburasirazuba iza imbere ku isonga mu kugira umubare munini w'abantu bapfuye, kuko ari 9,358 barimo abagore bangana na 4,062 ndetse n'abagabo barimo 5,296. Ikurikirwa kandi n'intara y'Amajyepfo ifite abapfuye bangana n'8,289 barimo abagabo bangana na 4,555 n'abagore bangana na 3,734. Ahangaha kandi dukomeza tureba ku mwanya wa gatatu, hariho intara y'Uburengerazuba yapfushije abantu bangana na 7,543 barimo abagore bangana na 3,482 n'abagabo bangana na 4,061. Ikurikirwa kandi n'intara y'Amajyaruguru ifite abapfuye bangana na 6,404, aho abagabo ari 3,474, abagore barenga 2,930. Haheruka kandi umujyi wa Kigali wapfushije abangana na 2,221. Abagore ni 1,000.
827. Imibare kandi ikomeza kugaragaza ko 54.1% bangana na 19,493 by'abaturarwanda bapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2024 baguye mu ngo zabo cyangwa mu bice by'aho batuye, naho 45.9% ari bo baguye mu bitaro cyangwa ibigo nderabuzima. Akarere ka Gicumbi niko kaza ku isonga mu kugira abantu benshi bapfiriye mu ngo, aho bagera kuri 915, naho akarere ka Gasabo ko iza imbere mu kugira abantu benshi cyangwa se mu kugira umubare munini w'abapfiriye mu bigo nderabuzima, aho ari 1.139. Mu bice by'icyaro abapfiriye mu ngo bihariye ni 59.3%, mu gihe mu mijyi biri kuri 38%. Impfu nyinshi ziganje mu bari munsi y'imyaka 5, bagakurikirwa n'abari hejuru y'imyaka 85. Mu byiciro byose byapfuye abagabo nibo biganje, uretse gusa mu cyiciro cya kabiri hejuru ahari mu myaka 85. Icyiciro cyapfuyemo abantu bake ni icy'abafite imyaka y'amavuko iri hagati y'imyaka 10 ndetse na 14. Indwara zitandukanye zirimo kanseri, diyabete, stroke n'iz'umutima nizo ziza ku isonga mu kwica abantu benshi, kuko zihariye 47.7% by'impfu zose zabayeho mu mwaka w'ibihumbi 2024, zikurikirwa n'indwara zandura zirimo sida, igituntu, kuko zifite 42.9% by'impfu zose. Impanuka zo mu muhanda, ubwicanyi bwo mu miryango no kwiyahura byo byihariye 9% by'impfu zose z'imibare yagabanutse, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 icyiciro cyari cyihariye 11% by'impfu zo zabayeho muri uwo mwaka. Umubare w'abaturarwanda bandikishijwe ko bapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2024 warazamutse ugereranyije n'indi myaka, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 bari 32,853, naho mu mwaka w'ibihumbi 2022 bari 25,536, naho mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2021 bari abantu 19,797. Ibi ntibivuze ko abapfuye biyongereye gusa, ahubwo bishobora no kuba byaratewe n'uko abantu basigaye bitabira kwandikisha abapfuye cyane, ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwitabire bwari kuri 41.8%, naho mu mwaka w'ibihumbi 2024 kugera kuri
ugera kuri 46.1% uretse mu mwaka w'ibihumbi 2024 kugera mu mwaka wa 2023 banganaga gutya, uretse imibare y'abapfuye. Ikindi iyi raporo igaragaza n'imibare y'abaturarwanda bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2024. Abavutse muri uyu mwaka wose ni 417,972, ariyo ubwo bariyongereye kuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 hari havutse 373,260. Mumbabarire, ahangaha mu mwaka w'ibihumbi 2024 hari havutse abantu 417,972, gusa bariyongereye kuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 hari havutse abantu 373,260. Ngayo nguko rero, nguko uko byifashe, nguko uko bimeze. Ese iwanyu aho utuye urumva bimeze bite? Ese mwebwe aho ngaho mutuye muritabira kwandikisha abanyu? Ngayo nguko rero, reka ngushimire wewe wemeye kubana natwe. Njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi, nk'ibisanzwe mba ngomba kukugezaho amakuru agiye atandukanye, ariko by'umwihariko twigarukira kuri gakondo kacu k'Abanyarwanda. Nkwibutsa ko MC Rubangukana Bigwi agufitiye abatahira, aba MC, abasaza bo gusaba no gusabwa umugeni, sonorisation, abakameramani ndetse n'ibindi byose bitandukanye wakwifuza mu bukwe. Ahasigaye ukeneye ibindi bisobanuro uduhamagare kuri iriya nimero iri hasi. Ndagushimiye.